Ša riješio da završi sa Mionom zauvijek, saznao nove skandalozne detalje o svojoj djevojci. Niko nije očekivao da će Miona da tvrdi da bi prešla preko Krofakove prevare da nije upoznala Nenada. Ja sam rekla da to nije sigurno, ali postoji mogućnost da nisam upoznala nekog drugog, vjerovatno bih ostala u tom odnosu jer sam ga voljela, pa bih prelazla preko tih stvari. Džabe, vjeritbe i kule i gradovi ako meni nešto smeta ili nisam srećna. Da sam to uradila, da sam ostala u odnosu, da nisam upoznala nekog drugog momka ovdje, da sam prešla, da sam željela ispočetka, ja sam i rekla da bi možda i pristala. Generalno jako teško vjerujem u promjene, ali postoji mogućnost. Ja nemam šta da oprostim Stanislavu. Kada sam ja izašla iz odnosa, rekla je Miona. Kako nema šta, rekla si da si ga našla da te prevario, pitao je Marko. Da li bi prešla preko poruka ili ne, iskreno da ti kažem, ne znam šta bih uradila. Da nisam upoznala Nenada i ja bih prešla, ne bih preko svega prešla, rekla je Miona. To znači da ja sada raskinem sa tobom, ti bi Stanislavo oprostila sve, pitao je Nenad Aleksića.